nirok phaipro chok dukan kaisa nukjakna bo bono norjama ke hamjana afro sawara ani nogo salaijak he was there to remove it bo omon aro ne upload khlai thai tongjama ni amoi kok salaijak bo khlaijalia ang belai dukho nangjao sir honorable sir no dukho nangjao abono nordi chok dukan tei yang line ke khlai rok phaijadi ang ni koiming khombosi lamsogo sini sarno Narendra Priyangno sung bonthani puila sung saimanan thanglai je saltam romuinai je sini hatai kotoro ekaba bormurao je onoson je dabi no toinai je strike nglai mane hunger strike je abo hunger strike sung miapro je boni effect busu jaratei je miapro o sapro je bubagra thanga je delhi thangnai kogro salai boroni agreement rok naikha ge agreement o khaithanio sung aro nukha sini boromgorang pa sini bubagra thangka ar jaga sini sar Bijoy Rangkhol thangka ar jaga sini LOP ni sar Onimesh bu thangka agreement ge tabo o agreement o tamo no tuinai je agreement khlaijaka abono tui nini busu ja tui nini saimana tong sar abono tui kisa asunongbai salailamo belake hambai te barige khaksangmo yafaro nirono tomaninke o sari taga 430 o jorawo tini ani o channel jeoro chini thinang hasteni khorang o channel duita bate kaisa channel jongoro mango belake hambai nirono lamsogo te ang ani khafurma hamjakmani rono bo yafaro tomani mayafar homale omo bokhongni baya bokhani hamjakma yafaro abo ekta matro karon nahar mungno toyoi je chini Tripura ha chong equally chong development je tongthoklaima khaksanglaima abo bak sanglayani apro chini Tripura ha go a khaksangmung ba shanti sampriti apro achainai ni bangoi ang o message no o barta no ang barongbar roi tongo ketabok belaike hambai je chini o channel ni madome ano tini interview ba ta question puila bo songjak abo songmungkha je thangnai 28 of this tinito March songkha February month o 28 tarik February ni theke jeta chini first unto death thoya sak jorao je okbuk chatongoi je bubagrani abo kuno omoya do Tripura mothani ya bubagrani Tripura saroni demand thangsani demand abono to ye je khlaimani jobawo ba movement no bubagrani je demand je boni specific demand je boni je imang abo tini kuboi sok phaima kuboi ongoi sok phaimani chong nokha miafrono bo chono sahorka kaje yes we have done it not bubagra have done it we have done it but under the shades of bubagra ni saklom toi chong Tripura saro khlaima kha bubagra je probono kok thaisa sawo thangsani bisingsi abo tuma BJP tuma CPM tuma Congress tuma motha jotoni bising toi bubagra thangsano toi phaika abani bangi tabokke je mamane je ekot sign mani abo chini in presence of our abonoke hongo central ni je home affairs by union minister of home affairs do abong kachini Sri Amit Shah ji borang nang chono ekot sign khlayu in presence of chini honorable CM Dr. Manik Shah boni presence of government of India, government of Tripura and Tripura je chini bubagra bini logeo chini borang nang LOP leader of opposition party Sri Onimesh Shah song boroni presence of o ekot na sign khlaika aro jaga tongmani khemosi tini abongkha land rights nini abo ekot aro sign ongkha nini aro economic akot aro economic development teibu economic no bari ro ni yang tongmani finance je direct fani ro phani khataro bisinyoke same as that chini history chini culture chini identity chini language abo joto na aro majak sinai political jeta aro enhancement abo chong kwangma no man song haisi koke ke sar tabo je aro je accord chhor laimani jaga go chini land rights rok chini political rights rok te chini economic rok akorok no nukha inke oro te kisa
public roni khugo eba tongkosong roni khugo kisa kok kasamani tongo ah Tripura mothani main agenda chini Greater Tripura land si inke o Greater Tripura land ok tomani bangai oro suijaglia o kok rono kisa tongkosong lukurok ni khugo kok kasai tong sarbonole bahige nung kok sa belekhe khaksangkha o question nokhe ang je propono songjagna hisibo abang simia chini jotto aboni ni tak different party aboni ni Tripura hawong to chini haste hawong to banini ai ha kotorong tong joto nini party member tongnai ro leaders tongnai ro boro joy propono ready ma tongnai ebari di ma tongnai je media no face khlai pro bahai ke boro ni buskango kok sawi boro no omoroi ro homanai nong jeta clarity jeta clarification jeta clearance roi ro homanai abo haike tini hain mo ang sanai o songmungo je chini Greater Tripura land no toi chong Tripura mothani poilani simi je chini specific demand hosinai chini core demand abono the Greater Tripura land no doubt that this is the specific and the core demand of Tripura motha that means chini since 2021 o chong chini ADC elections chong khlai phayo bonsai sikang chong jokon momla chingo apro chini demand mo toino chong hi moi phailai jago chini choba Tripura motharone a jaga wo ang sanai today I would like you all to remind these things that through this media channel let me please tell you these things that though it is not the result of 100%, but I would think and I would declare here that it is equal to that 100% the Greater Tripura land. Tani inke Greater Tripura land ka chong tumang nai chong je chini ham tabok chini TTDC elaka ni aiteni baire stong ko abona sana chong khop song nai bo hai Greater Tripura land kintu tini chong bona maya khobono chini je economic je power je economic je chini oro financially je chong weakness tong mani chong ADC o chini employer no je omoni ni salary ro wani chong 3 tarik 4 tarik lo hatal ma 10 tarik rong thangja wai choisu belai ka bani jora chong mukti makhi khlai ka thangnai ma so employer rong angme kok salai jaw bo hai jora wo tini financial chini oro boni development nadar chong more power maka political ni more power maka nini abo simia nini tini chini history chini culture chini language chong joto no ta ke chong wa nini chini muzuk tai chong khlai maka aboni bangoi ang sawatini Greater Tripura land, but no doubt it may be continue nor it may not be continue. It will goes to our supreme, the chief of our Tripura Motha party, our honorable, our kind-hearted Bubagra, who is, I will give him the next name, that is a savior of this Tripura. Not only a Tripura, for the northeastern region even. Northeastern region ni Bangbo Bubagra angka savior Trankota Haisibo. Joto Nagaland Meghaloi Bono tini bobai communicate climate ngai jago. Belai hambai omono koke. Kesal ta kesa sungmu oro sungmu pamai nini thani. Oro je tabo Bubagra je busango je election aga Lok Sabha je Lok Sabha nagi bo tabo vote basa nai obai kono planning de na nini opinion bo mahai belai hambai tak kok to Bubagra ni bai songjago ke Bubagra ni bai songjak khangke chini mayak nang chini borong nang borong to nung ang rokhe je borong ma jago Bubagra tani borong mamba Bubagra tini boje 100% bo toi phainai hi thangui phana bo parikha roi jaka but bo 99% toi phaika hong jago tini o tak song omoje mama bai chong kwang ma samong khlaile maka chong jodi je kebing la yanke han bai no bo saka taisi ke no karuya joto no na song che khlai nai borong nang chini sar sukla choro nuatia loge loge tonglai jago chini sar bikas deborma bo thangka beleke hamba ang asu khatongo tomani aro kcha kufur kosong hi nai lailia joto se Tripura sa thangsa haisi thanglai mane beleka khak tangka tabo question to mosi je Bubagra yani chini tak chini Tripura mothani chief boni tak buskango tak oro chini buskang Lok Sabha ni je elections abo tak tini to third lena tini third tomorrow maybe declare for romago ba nini 12 থেকে 15 tarik bisingo ko nongmago enke most probably
declaration ong thangkan ke chini poschima soni bang already si thangka jotoni sikha bumung sayego chini former chief minister chini BJP government phaifroni bono maka mono ang congratulations rogo chini yang salkawo ni bang ke je suba ongnai suba ongya abo chini government of Tripura chini Tripura mothani chief boro asok layoi including our LOP chini bonamna saroni mes deborma boro asok lai kok salainai boro decision nanai that who is a keen person to be the right one to become an MP of Tripura state in these two seats abo boro no decide khelainai haisi asok goi kok salaioi napono no doubt chini bubagrang thong ba jena phongthong ani wish ani congratulations kamosi ani omoke ani message kamosi whoever becomes an MP in future have to bring the equality development and have to keep an eye on both the sides. Those it may be a hilly areas nor it may be a plain areas. No any differentiate should be seen in the development of Tripura's areas, the entire areas of this Tripura. In every nook and corner, the development has to be seen equally, so that peace and harmony would last forever in this Tripura. Tini social media je suine roto borto suinai no tomani mobile to joto ni yago tongjau tini independently bor complete liberty yo tongje whatever you wish jongje muchuk mani nong suima waro ni muchuk toi nong sui thangka nong sitoi toi phono bor suilai ja ko hai ke bai ke nong khorok sabai no khiklai la mane aboni bai suilai ja mane si greater Tripura land abo obviously ang abon deny claimaya I cannot deny by that it was our demand since from the very beginning hapana tini chongje samani bising bona nini ben nini family oni ama baba no sase nong ama ana rang kurita kar hogra di honke kurita ka ya ne 10 taka stong hi roi hojak jawo but ang omono no sajawo please je sanai je kebing nai ro abo je ongmani no nini ani bangoi hamkha hinoi yaksa lagi in future je hongoi tongnai jodi se nung nini oro phang tongja khangke nung afro nung nini je mama jora nung toi faide phia bubagrani je khlaimani tini bo khlaijaka abang ho 99.9% bubagra success khlaiti pheka but it is equal to that greater Tripura land te kaisa sengmung baskani lok sabha go Tripura mothani angoi je tabo election batai khang khlai BJP by millegui de batai election bastanai naka BJP ni birude ge de basa jagnai bonole bahai public rono sar nang kisa sanamaso belai hambai chini haste hago chini Tripura rajyo ang nai mani ke khub sokriyo party ke kisa ad mark laisinai but recall for mark laisinai aboke history chungka last 25 years continuously kaisa party ras khlai thangka aboni sekangwa boro another 10 bochor boro ras khlai bika inke combinedly means collectively nai khanke 35 years boro khub sokriyo afune jorawo tini oke boro ni Tripura sado pha bai yang Tripura hani haste hani joto plain areas hilly areas ni borok joto milu omo only ahi borono tuma nai nor laika erase khlai huoi tini katal chapter khulok laika license since 2018 chini Tripura hawa BJP government no tui phaikra BJP party no tui phaika haika government achok laika honorably since last 2018 যখন বিজেপি হাসতে আগো তিনি আমো রোল ফাইকা অজরাও তিনি লাস্ট 5 ইয়ার্স যে খাইমানি আফ্রো কিসা নিনি বা আং যে বুজিমানিও কম বেস কিসা উন্নতি বা নিনি সামু খাইতানি নুকজাখা মানে শর্টেজ নুকজাখা একে তিনি অমো লাস্ট অ্যাসেম্বলি ইলেকশন পর র্যাপিডলি বড় সামু খাইকা no doubt amuno gono even ang amuno lang jeke bo sanai to nero songya phosi tapuno songle songya kono tang nero phaipro
o media channel ro ani ta khuk ro ani bupai ni ro no phaikna school nok tak tangjak tongo belai khai ambai chini borong no sar promote no bo donglai mawo bone ro bo hai phang tongo but o school ni parong phaika jeta kaham nang kahamongo school ti saitei phaijaka school je ang chung abo na class 9 borai tongfro amona demand khlale mani tala bondo khlale mani oro tak nai khankya je naine ro ani classmates ro tongnang bangla medium pore jakhaba english medium no khai hai english medium thangpi mani se ang aro tala proke apni jora 120 taka tini 350 de busung khao leng tala kotoma bono chongtoi lok khlale jaw mona oro angma sanai education is my religion, I must say. Education is my passion. Education is my pride. And no doubt that in future, if I get the opportunities to grow something that is an education and the sports and games, these are the two things that what I have to grow in my life. Abasi, ang ukay ni ang pare ang ani life smai tang ang loge na jaw haisi samu tang ni na jaw haisi an na hormong. O jarawa bo school ti side jaka belai khai ambai sar promote na belai khai ambai. You may be in your place, I'm in my place, but you have done well for that. I thank you a lot. But take kok sajasi no sanai clearly. Tina school ni parong phai kain ka chungaro no ko oma kok na thoya pong nai. But for me, angke waso it is legal and amo sani kok na. Niro phai pro chok dukan kaisa nuk jakna ang social media te sawo dele sawa ni amo kaisa dor monong thang jakha bobo bukhata toi jathong. Bobono norjamake hamjana apro bo sawara ni nogo salaijak. He was there to remove it. Bo omonaro ni apro khlai thai tongjamani amai kok salaijak. Bo khlaijalia ambelai dukho nangjao sir honorable sir no dukho nangjao abono nordi. Eke bo parong khai kana hai health center kaisa tongjao ADC ni hospital omola jotoni bangsi ang je kok satong mane jode sini romono chaja yangke chok dukan te yang line ke khlai ro phajadi ang ni koiming khombosi eke yang chini riang roke riang ba te chini tiprasa do pharoke bisinyo chok phali chalai jawo angke hu bono bo license roi di local ni chok no license roi boro phaloi bo pho chathong tumane ke ni aro osi nini bilai ti mot nini o je chok ko sak se jodi se license mai tong ka chini local ni roi di thoyable nong tong bai jawo hor sal dele no busa buti chelai me nong tong bai ongke roi lai jadi abone ang samani chi omaka kok na thoya bo sok na kisa phia kok sajane kok si takhorok bukhurang no khlom jawo omo hai ni chung ha chal tong makasi chung yok nai tiprasa ro abone bangsi ang bono sajawo tiprasa ya not even a tiprasa even those people if you do think that this is wrong thing then please remove it from here upload it omona orani bufam phuisa mai ke phoyu khibiro lai dai ko kai kani ro je jaga poti thangde omona ni koi mongja but songmani lomosi tini chini last 2018 simi jokhon chini oro haste hawat chini BJP government phaika BJP government no doubt in compared to that nini tansi samane 25 years je lagatar chai thanai roni saile tini ang nuk jawo kok bu samawo chung independent tong chini ro complete liberty tong chung sawas tong kok sani samawo chuna but nini age bole kok sani bacha kanke no badam saklai no mathoi nai clear se korekha doctor ka hamar oro nike o jorawo ang samani ke omo chini haste hawo jokhon ni development nai phai kanke chini road side chini rapidly grow dong manugo inke hilly areas oke khlaije ko boni bangsan daily message ro chini government of India chini government of Tripura je tongnai no jokhon ni yago phasin tongo aprono khlaina lugdi the same thing tini bubagra masa jokhon kokti sawai bar cross to khlai jaka bo chire khokha ti prasar ni bon chire khok jaka chong ti bubar ha bising toi tini yok jaka yok lai jaka but aro bo center government jokhon khaksangoi bo boro jokhon among jaka kaisa politics ang buji mani boro jorano nayo roni mujuk tongbo je boro jorano nayo omota omo ang BJP no kono boro ni omo ang boro ni omo no saya but tini jora sok phai ka hi election muhurte oke roi rok nai phang khakaw inka bubagra to jeni bo mai moi chaya cost ma jaka belai cost ma jaka bo je fasting tong mani belai cost tong jaka inke o cost ma mani bubagra je boni phol
kebe nai tongjora aso ke hongjak jaka bubagra no je bubagra gori bungkha bikra rakha lama o thangoi bo mai chai kosogoi asogoi ma tongjaka a honai borok no khang kha hingon ja jawo please nong nini sak no tasrai jadi please nong sak no tasrai di nong je haike sanai borok nong borok no tanai sedi sai mung nang janu nong borok no phiok di borok no chuba di nong no nai se phosi bono nong hamjak di apro nong hamjak ma manai borok haino no thangko bagoi nai haisi nong bono kisa srongja di nong boni chapter nong pore mani okring tong khangke nong kisa buino nini sai kusupong to nini okra phonong to nong kisa boroni loge himja di ba nong thangmai ke bono nong kisa nahui potong jadi haike nong strongina jadi please nini omo khoti unglak ang bujemon hai nong bujemon hai obo hai approach nong sagno nong ti sajamane belai ke hambai tabuk je movement thanglai mani je tin tabuk tipra motha taborono 6 month ekeba 6 mas ni bagai borono choba khalna bagai eba lahar ka sonani strike khaina ni abo hai mothak jagi tongo nei je nugmani agreement je ekabo busu jarate kubui je tabu norong party khaina thangke strike toma khaina hoyto ba sung tamsanai election jehetu buska enka bijit buma khainai ikin no tabu no thani busu jarate pressure nai ba effect khainai abo jeta tak songjak mani omonoke angka hai songsunai sini tipra hawo je kono ekta jokhon sani thangkhaike nini demand khlai thangkhaike abo kono tongthawoi sanglai mani yado please tani I have seen a girl who was a cricketer of Tripura abo ayang tiri yang he tuinani ni khoroksa bukhukjo bo thoi thangjaka porikha today she is no more Moni Shankar Morasing tabuk thongtongo he is alive still tini jorabok tak living sibo bo asuk kabiliyat bo kabiliyat ong toitoi no bo tini IPL lo bono omo khlaijak jaliya boni batting si chole liya nischoi bono batting khlai bono aro tike roi tilang hake I will give you assurance I'm giving you confidence that he will hit 3 sixes and 4 fours na sorry 3 sixes and 3 fours in an over kaitham 4 kaitham 6 botogoi honai apro bobiang jaga ma yang nai omongka Moni Shankar Morasing Tripura hani busa bo hayong tei chong chance ma yango chong opportunities ma yango chini Tripura hawong to chini India hawong to boni bang se chong chini omoni bang chong chini right chini jeta chong man chini man thai chini odhikar no chong ma sanglai jaw kintu o man thai no jokhon chani thangkhainke chong tolao tongoi sanma ya haike kirima tongjao anuno khanablani ro naijari ani chehra haike ma tonglai jaw ambu saragya angani mokol bai thang nukjaka sakha chayang nai যখন খরকসা তাখুং নি পৌঁছি নাই তাখুং নি আবার ক্লিয়ার সাসি নাই যখন খরকসা বরক সাফাইব আনি ওর মন্দির নাঙ্গো হি আবার ডাইরেক্ট রই রহ জাগ যাব 5 লাখ নাং 6 লাখ ডাইরেক্ট রই রহ জাগ যাও খরকসা লামা করে চিনিয়াও লামা কিসা খাইলাই জানাই মানজাইয়া ওয়াতই জরাওকে বাই কসগই খেতক ক্লাই গই yang bai yang খেতক ক্লাই যাও বড় ক্লাই লাই যাও নিরো বন থাউই নাই লাইদি নিরো নুক নাই নিরো মকল বাই থাং নুক লাই জানাই কিন্তু ওমো আং আফ্রো জরাও ও যে খরকসা অকরাংনি নাং মা সংজাকা নুংবা সার বইনি প্রেসার দ তংজা বই বাই নো না দাগি যা তংজা কিরি দে মা তংজা মানে ব সয়ং সাজাওয়া ন প্লিজ ডন্ট মাইন্ড নুং তো বুচি তং সুবনা ইঙ্গিত খাই খাই নাই তংখাই আনি ওমো চ্যানেল নো খাইকে লাইভ বুং খাইকে তো লাইভ নুরক নাই বা ওলো নাই খাইকে ওলো নক নাই বুখাতা তৈ যাদি প্লিজ নুং খরকসা বাই ওমো খাইজাক তংখাইকে আবো ইনকে নুং বাসাই ফাইজাদি প্লিজ নিনরা ফান তং নুনো বড় খামজানাই তংজাও বাসাই ফাইদি নুনো হাই নহাই যে নুনো হামজাক নাই ফান রনাই বা বড় ফোন নুনো মানি ফিনে হাইয়া খই হাইকে সামুং খাইদি হাকে সামুং খাইজাদি প্লিজ চং খরকসানি কে বাইবো চং তলাও তংই সামুং খাইমাকলা आं सासे सामुं खालायनाय if they really give me a complete power to develop my own local my own people abo sudu hill areas even in plain areas I will do that bosi koke haini boy bukha no chong kha kofur bai chong equally chong development ma khlainai apro je shanti sampriti tokhonai bojai thakbe abosi koke apro je phainai ang mane barong bar sawo
একাধিকবার আং সাও যে তখন শান্তি সম্প্রীতি দেখা দেবে আবো আং বারবার সাজাও ইনকে হাইনি বাং চিনি ত্রিপুরা সারনো आं जेफ्रोबो कइ जाओ बुलाय आनि तगलाय आनि बयनो तासंदे बयनि कालचार साबो बयनि कालचार लामा कासोय बिखासानि आबो बयनि कालचार चंचिनि फान बाय चंग जे कोनो खलाय आनि चंग खलायनाय आबो चंगबो जिनि पकेट तंखायखौ खलायनाय मायाखौ चंग हायना चगयनो चंग क्लाइसोगो थैलाय जानाय बसि चिनि चिनि फलानि सामु तांमुंखे बसि चिनि बेलायखा हमबाय ताबो जे मियाफ्रो हर सिमिनो जे एग्रीमेंट जे बाजी पडकास्ट आबो हाय बाजी रो सलायगा एके प्लास ताय कायसा आरो जागानो एड खालायसिनाय जे जों ओ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बायदि जों थांजासिनाय सिनि दफा बमा हायनि वान सक निनि वान सक बेलायखा हमबाय निरावबो क्वेश्चन खाय तंबायखना न संजाक जामानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड बायदि जों चंबा ओ जिनि दफाबा यगलाय जासिनाय चों चिनी योग मा योग जे योग जांग चिनी योग माहसनाय चों फियोग जासिनाय आबो चों अरो दे मानसिनाय हमले आनि मकल खलजाक फलानि सामुनो खलायसिनाय अरो हाइबा धर्मनि यादो कुबैनो नखौ हायसि कके चों अमहायके कक संजाक मानि नके आंके हमजासिनाय बरम रगो चिनी चैनल रनो चिनी मीडिया ताखौ रनो हायफनो आनि कके मसे केनो आं हिंसा निंदा खलायनि या फिया अमखा आंके संसे संलिया आनी बांगोइके आंके अमनो होनाय डेफिनेटली चों त्रिपुरा सारो चिनी ताक जे मामानि एकत साइनं मानि अमत पूरा पूरी चों अमले मा खादो अम अलरेडी नं मानजाक से 100% गारंटेड चों से ताक सामु तांथानि चों केबिन लायावै अम हाय 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 हिं लायावै चों तांलाय खांके यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल भारत हा कतनका यूनिटी इन डाइवर्सिटी आबोसी अमो भारत हा कतनी तंगजा सेम एज दैट चोंतिनि त्रिपुरा सारो अमनो चिनि आकत जेमा बमानिनो अमनो चोंका हमके आचक लायै खा कुफुर बायखा वासक लायै पॉजिटिवली चों वासकै डेभलपमेन्ट चोंति साइतुला माके चों आफ्रो चिनि त्रिपुरा हा खाकसांमा तंथाकमा हामजाकलायमा आचाइसियानो सालथांबाय सालका हसनाय हाथायबाय हारं हसनाय तुम्हानि बुबाग्रानि मेसेज न खनादि प्लीज समग्र राज्यवासी रो निरखनादि कौके बसी बुबाग्रा सावो बनी मेसेज जे प्लीज दंगे जो दंगा है वो नहीं होने वाला त्रिपुरा में कभी भी नहीं होगा पर क्यों अब के आनी सवाल तुम्हानि के बुबाग्रा के नी तुम्हां होनानि चूला आबोना बुजाके जो आरोनि आख न आरोनि बुथारय यां आनियो आबो हर मुसं फाइसनानि चुलाव आनि संनगो सं फाइसने आबो सायाबो बुबाग्रा अमो हाइ लिडार तुमा हसनायते प्लीज आंनि न खलंजा आं सामु चुगिया अमो हाइ लिडार मांगलाक वाइसा संसाय नायदि तिनि नु बुबाग्रा न जखन आयं तुमा सिंकामो खमलंगो दुगमाले निजे अमो आरो जे बनो दंखाक जागमानि नुगजा खांके आं बारिके आनि बुखाव कस्त नांगौ ताखुरो बुखुरो हाय तांलाय जादि इभेन मेदाम पातालनो बुबाग्रा साजावो बनबो खमा खलायदि निरो म तांलाय जादि मेदाम पातालनो तानिके त्रिपुरासा बस बुचि मा फायथाय किन्तु बस बुचि गय सागनो ब नाकारय सागनो ब सुसागय सागनो ब कथार खलाय मा फायफिसने आइसि कके आंनो गो किरिमा सिंसा त्रिपुरासानि बाय त्रिपुरासा बिसिनि ताबो गोबांमा अम नांलाय थांखा और नांलाय जाक ताबो बासानो तयै निनि आयां धर्मनो तयै किरिमा सिंचा हाय तांलाय जादि प्लीज अमानि मेसेज नो तिनि अरो फाइ नुजाक फाइमा बायसे आं बुसुकनि रनो माहाजाक जाका तापक लायजानि मुखांनो चिनि ओ हामजाक मुंनो मुथाङै नारुगलायानि चिनि निनि आनि चंजतनि फानजासि बेलायखा हामबाय निरो मीडिया चैनल नो बारिके खाकसांखा इन फ्यूचर चंजत कम्बाइनली चों चिनि त्रिपुरा हास्ते हानो चोंति सालायानि चिनि अब सामु चिनि धर्म चिनि कर्तव्य थैंक यू सो मच थैंक यू